vlast i režim se ne osvrću na naše zahteve i na naše apele, šta je to loše u našoj državi? Nije to samo ovih 5-6 mjeseci zvanične borbe. Odavno je tako. Dosta je tu bilo propusta, kako od strane vlasti, tako i od strane običnih građana. Svi ste vidjeli šta se desilo na ovom mjestu juče. Vidjeli ste da se nezadovoljstvo građana prelazi u nešto što neki nazivaju bunt, neki radikalizmom, neki ovako, neki onako. Zar je do toga moralo da dođe? Ovo pitamo sve, i vas građane, i našu lokalnu vlast. Zar je moralo da dođe smeće i na naša vrata, da se na taj način skrene ekološka borba koju ovaj grad vodi odavno? Šta treba da se desi još da bi se oglasila lokalna vlast i dala nam nešto konkretno? Šta da radimo s tim smećem, gde se to smeće odlaže i kako se sa njim postupati? Nadamo se da također u šetnjama po prirodi nećemo viđati ovakve gomile smeća koje su na svakom ćošku. I to je do nas u ovoj državi u kojoj živimo i borimo se za istu. Na kraju da znate da smeća nigde nema mesta, sem u kantama, kontejnerima i reciklažnim mestima koje moraju ispunjavati sve zakonske potrebe da bi bile validne. Hvala vam. Hvala vam što ste došli ovde i što su vam oči otvorene da vidite u šta se pretvorio naš grad, naš mali Carigrad, u kom ne sme da se diše punim plućima. Ali danas ne želim da se obraćam vama. Obratit ću se onima koji nisu došli i koji misle da smo mi samo jedna grupa besposličara, izdajnika i plaćenika. Onima koji su ubeđeni da im je dobro i da će njihovoj djeci biti isto, pa nemaju prava da se bune. Onima koji su ostali ušuškani u kući u kojoj piju nezdravu vodu i u kojoj samo leti mogu da dišu iole čist vazduh, ali samo ako se slučajno ne zapale neke instalacije, kontejneri ili deponije. Onima koji su na putu do posla, koji su dobili ne diplomom, nego članskom kartom, koja danas ima veću vrednost, guše u saobraćaju našeg grada koji često leti i podsjeća na one ulice Mumbaija, a s jeseni na venecijanske kanale. Prava mala metropola, onima koji čiste svoje dvorište bacivši smeće u komšino, oni koji se iz daleka dive lepoti naše djetinje, jer ne mogu da joj priđu od smrada kanalizacije i njene neprirodne boje. Onima koji imaju mnogo više zasađenih zabluda u mozgu nego biljaka u dvorištu ili kući. Onima kojima je smog i magla pred očima celog života pa ne mogu da vide sve ovo. Izađite, pomozite našem gradu, vratite boju Đetinji i ponos starom gradu. Zasadite jedan mali sad koji će vašoj djeci ulepšati život. Ali prije svega, očistite smeće iz vašeg mozga koje se taloži nekoliko godina i truli kao i sistem koji ga je stvorio. Zato kažem, vratite nam naše Užice! Dragi sugrađani, posle ove divne dece, ja zaista ne znam šta bih mogao da vam kažem. Udruženje građana Da ne dišemo duboko već evo za koji dan, godinu dana se bori za sve ovo o čemu su nam ova deca pričala. Za koji dan će Za koji dan će i 6 meseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, događaja koji je izazvao lavinu svega i pre svega studentsku pobunu. Ono što traže studenti kroz svoje zahteve od početka videlo se da je u stvari i program Udruženja građana Da ne dišemo duboko, a to je sažeto, prepričano, borba za zdravu zemlju, zemlju zdravih odnosa među ljudima, zemlju u kojoj se zna ko šta radi, gde se poštuje pravo i naravno čuva priroda. Pre godinu dana kada smo ovde organizovali proteste,
optuživali i ukazivali na moguće ekološke posljedice i posebno na buduće zdravlje Užičana. Optužili su nas sa ovih prozora gore iznad, optužili su nas da smo žute ptice zloslutnice. Juče smo čuli, a vidjeli ste, pročitali ste saopštenja gradonačelnice i SNS-a, pročitali ste u njihovim saopštenjima da smo mi lažni ekolozi, a da je gradonačelnica nezadovoljna što policija ne procesuira odgovorne za ovoliko prljav grad. Jeste, juče ujutru ovde osvanulo je jedna količina smeća kako možete vidjeti pored svakog kontejnera. Tačno, mi smo ga doneli. Pokupili smo ga pored uličnih kontejnera i doneli ovde. I šta se dogodilo? U roku od sat bilo je sklonjeno, ovde smeta, a nama u našim ulicama ispred naših zgrada ne smeta. Bravo! Imali su, evo sad, tačno godinu dana da reše problem odvoza smeća, da reše problem pretovaranja smeća, međutim, to nisu uradili. Zašto? Najvjerovatnije zato što to ne umeju da urade. A verovatno i ne žele, jer njima očigledno nije stalo do nas, do dobrobiti građana na čijem čelu stoje. Zato, Udruženje građana Da ne dišemo duboko kontinuirano sprovodi razne akcije. Pre 2 nedelje primetili smo da pretovar smeća rade u kamenolomu na Sušici. Tik do reke Sušice, koja se nalazi u slivu izvorišta Sušička Vrela, sa kojih smo i mi pre nekoliko godina, opet kad su nas svojim neodgovornim radom doveli u situaciju da ostanemo bez vode, koje će uskoro koristiti Čajetina i Zlatibor za svoje vodosnabdevanje. Odmah po našoj prijavi obustavili su to, ali su se preselili u kasarnu, na samo 20-30 metara od zgrada i kuća, na 100-200 metara od studentskog doma, dečijeg igrališta, osnovne škole. Smrad, otpadna voda, sve se to sliva po celom Krčagovu. I ponovo, prošlog četvrtka, organizovali smo akciju, tada smo zvali građane Krčagova u pomoć, organizovali smo akciju, prijavili svim inspekcijama i to zaustavili. Šta će se dalje dešavati, ne znamo. Ono juče, kako nam gradonačelnica možda udeli kompliment i nazva našu akciju performansom, drago nam je ako je prepoznala u tome i neku umetničku crtu, a to nije bio performans, nego jedna ozbiljno isplanirana akcija sa ciljem da im kažemo da tako više ne mogu. Ovaj grad mora da liči na grad. Ovaj grad mora biti uređen kao što su uređeni i gradovi širom Evrope. Zato Udruženje građana Da ne dišemo duboko neće stati. Naš posao nije završen prošlog novembra kada smo od suda i od Republičke ekološke inspekcije isposlovali zabranu rada deponije Duboko. Sada se borimo malo drugačije, da nateramo tužilaštvo da radi i da odgovorni za to budu kažnjeni. Ali se isto tako borimo i da oni konačno shvate da Užice deponiju ne želi na svom prostoru, na svojoj teritoriji i da se radovi, odnosno trenutno pripremni poslovi na proširenju deponije na 2 miliona tona, odnosno kubika, zaustave. Radit ćemo i na kontroli onoga što radi javno komunalno preduzeće Biotroš. Kad je
gradonačelnica rekla da odgovorni treba da budu kažnjeni za ono što se dogodilo juče. Ja se iskreno nadam da je mislila na Aleksandra Popovića, direktora javnog komunalnog preduzeća Bioktoš i njegove najbliže saradnike, ali isto tako se nadam da je mislila i na sebe, koja je kao gradonačelnik najodgovornija za sve ono što se dešava u našem gradu. Zbog svega toga, sve one organizacije koje su tokom ove zime i proleća organizovale proteste, udružile su se, a to su naši dragi studenti, odnosno krenuli smo na njihovu inicijativu. Prosveta, koja je, znate, 9 nedelja bila veliku bitku za promjenu stanja u obrazovnom sistemu, zdravstvo, naši veterani koji su tu uvek bili uz decu da ih čuvaju i predstavnici naše opozicije u Skupštini grada, udružili smo se i od večeras krećemo u akciju organizovanja zborova po mesnim zajednicama. Večeras u 6 sati prvi je u nizu takvih zborova u Lunovom selu. U mesnim zajednicama, znate i to sigurno, postoji veliki problem. Poslednji izbori za mesne zajednice bile su 2013. Mandati savjetima mesnih zajednica istekli su 2017. Za prethodnih 8 godina svaka mesna zajednica zapravo funkcioniše nelegalno. Zbog toga krećemo u tu akciju. Molimo vas da se na te zborove odazovete i očekujte pozive. Isto tako vas molimo da se na svaki ovakav poziv odazivamo u što većem broju, kako bismo i na taj način pokazali da mi ne želimo, da nećemo, da čekamo, da ne želimo da nas vode ovakvi. Ovaj grad i ova zemlja moraju konačno da postanu uređeni. I da ne dužim previše, od udruženja građana, da ne dišemo duboko, možete očekivati da će uvek raditi u interesu građana, ali da znate da udruženje građana ne može da radi samo. Trebate nam i vi. Obaveštavajte nas, to ste doduše radili i do sada, ali ukazujte, izađite, ponesite i vi nekada, ako budemo pozvali, neku kesu, može se ovdje nekada naći, da im kažemo. Ali radni dan da bude. Radni dan. Biće akcija u budućnosti, moramo, ne smemo stati, ovo je krenulo, Srbija se probudila.